Kakenuan Menteri Jangka Sarkar Jela Meghalaya kalau menjuru ya ke Standard Operating Procedure SOP ban penyat ya ke Taraghar State Guest House bat ke Meghalaya Directorate and District Driver Service Rules Hajar Arbusan. Menteri Rangba Ulong baka Taraghar State Guest House kadi keberang suple kumta kilapan kre ki SOP kumno ban penyat ya ke Guest House hakan ukur ko man ai kamera ki bawansa yano bade ban ai kamera bat kibe-kibe. Halor ke service rules kinongnya akali ukonrat kongkal sangma ulong bala bon senam katanat personal kala persangkat bala ban pentingna bag service rules kade bandon amara kene kan kata bet gajing tungkam bat gajing kentiu kardan kinong tre bat kumta gajing don ke service rules kalong ke badon kam bat kekenun menteri kala ajing menjur ya ka Meghalaya Directorate and District Driver Service Rules Hajar Arpusan kekenun menteri kala ajing menjuru ya ka thup cuti jong kesnam Hajar Arpun Rio. Kakenuan Menteri Jangka Sarkar hagalai potrik unai luar Hajar Arpusan kalau menjur ya karai ban penkutno ekejing kaja jaka belane di posnam ban aitino ekejaka bapalat cispa arpu pra akar hasat sopen seorang civil subdivision syaka ilaka jong hima seorang. Ukonrat kongkal sangma ulong baka kenuan menteri kalau menjur ekejing ajing mut jangka komiti bela clear do sembut menteri rangba kejelau ba presiden song kebalekan bagi kenuan beper lapalat cisnam ban penbet ekene kam. Ukonrat kongkal sangma ulong baka ni kejingnya kaja jaka kadega belami naduk kepor besensyar ki pareng ha ka baka hima kala kam trai kejaka rega pensyong nong rem kot kisla bala rem ha bat kejing syong shnong ka kenuan menteri ke Sarkar Jela kala sedang pentreka meka cabinet system ka bapni kejing kala syukur kom sensyar kadar rega baklam peran kam syu ki kot kisla. Menteri Rangba ke Jelau Konrad Kongkal Sangma ulapan bena ya kini kurkom trekam bertemai ke ban penla ke kenuhun menteri ban trekam online no ban penlongi kam shimrai kam biang kam shingan bat ke mampenan kam syu ya ki kot kisla.